alim nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi rabbis sama wa huwas samiul alim. Niki doa terapi yang terkenal di kalangan para ulama sebagai doa anti racun. Ini enten hadisnya piyambak khusus. Sing bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Kanjeng Nabi natos diracun nggih oleh orang Yahudi. Untungnya Kanjeng Nabi sebelum maca suguhane maca bismillah niki. Tibake mboten mempan. Nggih. Racune. Lah kita nggih ngoten, minimal nek misale ngombe obat, nggih, kuatir ada efek sampingannya atau nopo yang mengkhawatirkan, diwaca niki bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi rabbis sama wa huwas samiul alim.